mu by'ukuri muri 1994 Mm. yewe ntabwo nahise mpunga ngo mve mu Rwanda. Mm. Njye navuye mu Rwanda ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 9 muri 1996 Mm. nyuma y'imyaka 2 ikiswe jenoside Mm. cyararangiye. Yego. Kuko jenoside n'ubwo FPR mu kuyicuruza yageze aho inabara n'iminsi, igeza ko aho ivuga yuko yakozwe iminsi 100. Mm. Nyamara ubwicanyi bwatangiye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 muri 1994, ariko kuko FPR iramutse ishyizemo iyo tariki ya 6 Mm. na Habyarimana nyakwigendera yazamo, Yego. kuko yapfuye ku itariki ya 6. Mm. Ariko FPR kugira ngo ibikwepe ibishyira ku itariki ya 7. Mhm. Yewe nari i Kigali, nari mpamaze icyumweru, nari mpamaze iminsi 6 n'umudamu wanjye n'umuhungu wanjye muto tuvuye i Burayi Mm. kabutindi tuzanye. Mhm. Nari mpari, abaturanyi bacu muri iryo joro bari barimo babica. Nari ndimo nsangira ijoro ryo ku itariki ya 6, nari ndimo nsangira na muramu wanjye n'umugore we Mm. muri diplomate turimo turya. Umugore wanjye twari dutuye hafi y'ikibuga cy'indege. Umugore wanjye yumva indege za misile zisekura indege ziyishwanyuza, ahita ako kanya afata telefone arampamagara arambwira ati ntiyaboneka nimutahe, Mm. kuko ikintu numvise sinigeze nyumva na rimwe mu mibereho yanjye. Mhm. Nimutahe. Turataha. Ndagenda ngeze nibuka nkubita muramu wanjye n'umudamu we agashyi ku ntugu. Mhm. Asha nimugende tuzabona n'ejo. Mm. Ntabwo twongeye kubonana kuko bagiye inzira yabo, barataha iwabo, barabishe. Nanjye ngenda ukwanjye, njye iwanjye. Ngeze iwanjye barantelefona barambwira bati perezida wanyu amaze gupfa. Ako kanya Mhm. nko mu ma saa 3 y'ijoro, Mm. garuka mu mujyi, garuka muri hoteli. Mm. Abazungu nibo bari bamaze kubimenya, bati garuka. Ngerageza kugaruka biranga, kuko na bamwe mu baturanyi bacu bari barimo babica ku iyo tariki ya 6. Mm. Bamwe mu baturanyi bacu twari duturanye bari barimo bicwa ako kanya. Ubishyira ku itariki ya 7 ni uko afite izindi nyungu bifitemo. Mm. Ubishyira ku itariki ya 7 ari we FPR azi neza ko kuva ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 yakontorolaga igihugu cyose. Mhm. Iminsi 100 ayivana he? Niwe wenyine uhazi. Ibyo rero urabona ko ni umuntu wafashe imva ayisiga ingwa Mm. kugira ngo ajye kuyicuruza. Mm. Ni imva zirimo zicuruzwa. Abantu bagombye kuba honete, bakaba korekite, ibintu byose bakabyita amazina yabyo, bakabishyira mu mwanya wabyo. Malheureusement ntabwo ariko ubuyobozi buriho uyu munsi mu Rwanda, agatsiko kahayoboye ntabwo ariko kabikora. Mm. Ahubwo bagenda byose babisiga irange kugira ngo bibe ibicuruzwa byiza, Mm. kandi ari imva. Jyewe nabonye Yego. muri iyo minsi noneho nyuma ya minsi bo babara Mm. biza mu kwezi kwa 7, kwa 8, kwa 9, kwa 10, kwa 94 no gukomeza. Nabonye FPR itumiza abantu ku misozi mu manama. Mhm. Ba bantu batumije mu manama Mm. bakazana amabunda bose bakabarasa. Ari ntawe bacirira umuntu se yicwa atacira urubanza ngo atsindwe.